«Достук», что в переводе с киргизского означает «дружба». И это действительно так. На наш фестиваль они приехали из Зобинского сельского поселения. Поселения. Отрадно, что это семейная пара. Наши коллеги – это работники культуры. Они давно живут на Бердской земле, но дипломом награждается «Моя Армения». Так называется большой, дружный, хлебосольный коллектив, проживающий в городе Бердске, который всех удивил разнообразием своей кухни и достойно представил свой народ. Ассаламу алейкум, урматтуу мен мекендештерим, жана биздин каналдын көрүүчүлөрү. Амансыздарбы? Тверская область, город Бежецкеден ысык салам туугандар. Бүгүн бизде майрам, бүгүн бизде той. Кандай майрам десеңиздер туугандар, бүгүн бизде мондай болгон сонун конкурс, фестивалдар. Кандай фестиваль десеңиздер, бул жакта бүт улуттар топтошуп, кыргыздар, өзбектер, тажиктер, армяндар, азербайжандар бүт бардыгыбыз топтолушуп, ушинтип могул жерде таттуу тамактарды кылып жасап, ушундай конкурс өтүп атат туугандар. Тамактарды анда эмесе жүрүңүздөр, барып чогуу көрөлү. Туугандар, анда эмесе жүрүңүздөр, тамактар менен таныштырып өтөлү. Ушу сулуу кыз, атыңыз ким болот, чоң кыз? Сыймыккан. Сыймыккан, анда эмесе бизге бир сыйра ушу тамактарды таныштырып өтсөңүз, жүрүңүз. Так, өтүп кетели. Так, бул жармакты. Так, бул жакта оролчак экен, дальше чак-чак. Дальше айта бериңиз. Так. Бул жакта суусундуктар. Шорок, кымыз, корут. Караңыздарчы туугандар, пут койорго месте жокку бул жакта. Адамдарды караңыздар, тым эле бүт бардыгы биздин столго келип алган го. Караңыздар, эң сонун, эң таттуу болгон тамак биздин тамак. Буюрса биринчи местени алабыз. Кандай дедиңиз? Охо. Саламатсызбы? Кандай сежекем? Майрамдык маанай кандай? Аябай жакшы. Сонуму бүт баары? Жакшы. Бүгүн бизде Тверской области Бежецк районубузда улуттар аралык ушундай фестиваль конкурс болду. Биз кыргыздардан катышып атабыз. Ушул жерде 15-16 улут бар экен. Ошол улуттардын баардыгы катышып, жакшы даярдык бардык Бежецкте кыргыздар топтоп, балдарыбыз, кыздарыбыз, неберелерибиз менен келип топтошуп катышып атабыз. Администрациябызга аябай ыраазычылыгын берип, аябай сизге сүйүнүп кетип, аштыбызды түзүшкөн экенбиз. Эгер да ушундай фестивалга чыксаңыздар, биринчиликти алып жүргөн, азырда бүгүнкү дагы фестивалда биринчиликти алабыз деген оюбуз бар. Бирок келип айтып кетип атышат, телевидениеден кетип атат. Уже биринчиликти алдым деп жакшы ойноп турабыз. Байрамдык маанай аябай жакшы. Кыздарыбыз, балдарыбыз ыйлап атат, бийлеп атат, жакшы көңүл көтөрүп атабыз. Рахмат чоң. Туугандар, караңыздар, бул жакта бүт мына өзүбүздүн нухура тамактар экен. Анда эмесе тамактар менен бир сыйра таныштырып өтөлү туугандар. Экрандан алыстабай туруңуздар. Так, бул жакта кой эти. 5 бармак. Так, бул жакта сухофрукт экен, мына жакыныраак тартып коелу. Сухофрукты, өрүк, жаңгак, бүт бардыгы бар, мейиз. Так, бул жакта
Каттама. Самсы, караңыздарчы самсаны. Охо. Бул жакта мо розаны карап коюңуздар. Тым эле жанагыдай роза го. Ана самса. Розалар тым эле разноцветный го. Мону карап коюңуздар, мону. Сухофрукты. Мына өрдөктү карап коюңуздар, өрдөктү. Бу аккуу го. Аккуу экен, О, чак-чак. Так, биздин өзүбүздүн суусундуктар шорок, кымыз, максым, курут бүт баары бар. Мына сары май. Мына чучукту караңыздар, чучукту. Орустар бүт биздин столго келип алган, караңыздар. Башка столдордо адам деле жок. Бүт бардыгы биздин столго келип алган, караңыздар. Талаш, очередь. Ассаламу алейкум, Ислам ака. Алейкум ассалам. Майрам кандай өтүп атат экен? Бүгүн Адамдар барды ушул жерде. Машалла. Бүт орус туугандарды үйүп алып турсуз го? Барды ол. Асаналы баг көчтөрдү бардыгы уже такат. Охо, бардыгыны. Мына караңыздар туугандар. Бuyakta очередь талаш деп коюңуздар артыбызда. Мана сонун өтүп атыптыр да, Майрам. Кабасы жакшы барды. Биринчини алабыз. Кудай бурса. Ассаламу алейкум, Ашим ака, кандайсыз? Майрамдык маанай кандай экен? Bayramlık bana aybay жакшы. Майрам кандай өтүп атат? Bizde şu eski şarında burada Türkiye'de sanatçılar bayramda bayramlar. Başkadan gelgen izleyicilerim, Kırgızстан'dan gelgen arkadaşlarım olsa Жалпы Кыргызстанга, Kırgızstan'a salam. мына жалпы кыргызстандыктарга салам. Türk olsun. Hani size bir satın gerek. Амин. Айтканыңыз келсин аксакал. Мына. Саламатсызбы жеке? Майрамдык маанай кандай? Майрам кандай өтүп атат? Сонун бүт бар. Келе бериңиз. Майрамга кандай тамактарды жасадыңыздар бүгүн? Бул жакта көптөн бери жашайсыздарбы, Тверская область, город Бежецкийде. Бала чака бүт бар ушул жерде, караңыздарчы туугандар. Көрдүңүздөрбү? Qanday bayramlar var, o'zbekistonda shunday to'lqinlar bor, o'ynaymiz, o'ynaymiz, yaxshiroq yuramiz. Buyursa, birinchilikni alala. Xudo xolasa birinchilikni olsa. Amin. Aytganingiz kelsin. Assalomu alaykum. Ortiqbay aka, qandaysiz? Mayramdıq maanay qanday ekan? Bayramlık bana öte son. Mayram qanday o'tib atat? Bayram biz üçün görünen çalışlar, Kırgızstan'da ondan sonra en birincilikte yapılan. Buyursa. Bugün aş borçlu alıp aşta damdap kelipsizler da montu, Qarаңыздар. Bunlarda 7'den 5 var. İyi, yaşayın. Biz kulaklamazda birinciliklerden bulmamız degen benim ümitim. Buyursa. Tuğanдар, konkurstun ayağına çeyin көрөбүз. Hazır бүт бардыгын мойтте çoğulturup turup, anan kim utkanın жарыялайт. Kulaklamazda Kırgızlar birinci vakti Allah. Buyursa. Aytганыңыз келсин. Дальше давай. Можно попробовать?
սարվում են, չգիտեմ ինչու այդպես, Հայաստան ասելիս շշտունքներս ճախում են, Հայաստան ասելիս հասակս ծաղկում են, չգիտեմ ինչու այդպես, Հայաստան ասելիս աչքերս լցվում են, Հայաստան ասելիս տեղերս բացվում են, չգիտեմ ինչու այդպես, Հայաստան ասելիս աշխարհային տունն է, Հայաստան ասելիս այդ մոտ ում շունն է, կմնամ, կլինեմ այսպես։ Сельского поселения. Они порадовали всех заливными пирогами русской кухни. Диплом вручается коллективу Ежане Шишковского сельского поселения. Их ельсковские пироги отличаются особенным вкусом. Дипломом награждается «Моя Армения». Так называется большой, дружный хлебосольный коллектив, проживающий в городе Бежецке, который всех удивил разнообразием своей кухни и достойно представил свой народ. Что в переводе с киргизского означает «дружба». И это действительно так. На наш фестиваль они приехали из Зобинского сельского поселения. Поселения. Отрадно, что это семейная пара, наши коллеги, это работники культуры. Они там... Друзья, спасибо вам за праздник вкусов. А теперь фото на память. Ну что ж, друзья, для вас всех очередная наша композиция. Солнце светило одно на всех, верили в дружбу без лишних фраз, и за мечтой стремились вверх. Люди придумали счастью запреты, ветер замедлит судьба милеет на свете. Неделимо мы, единое целое, и все, кто верит и верит,
друзья, поздравляю вас еще раз с праздником. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, уверенности в своих силах, мира и согласия в каждой семье. До новых встреч и берегите себя. С праздником вас! Урматтуу мекендештерим, кийинки видеолордо көрүшкөнчө аман туруңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Намысты бекем кармаган Тайманбас элдер үчүн жүрөгүн арнаган Жанымды берем бүтүн бир сенде баргачан Манастын урпагымын мен Кыргызмын мен Таймашта жеңилбеген Кыргызмын кылым кезген Көз күйүп элим деген Табият сырын сезген Толгонум кемиктеген Кыргызмын мен Таймашта жеңилбеген Кыргызмын кылым кезген Көз күйүп элим деген Табият сырын сезген Толгонум кемиктеген Батырлар өткөн жанып, тарыхта өчпөс салып жол Дилиңден өчпөй жарык, барына бар